Zdravo, moje ime je Daniel i za ovu priliku sam pripremio simulaciju rada Android fiskalnog uređaja Telpo Teron. Prilikom uključivanja uređaja na displeju se pojavljuju opcije Teron ESIR i Teron LPFR. Pritisnut ćemo opciju Teron ESIR. Preskočiti ovaj slide show i ići na opciju Prijavi se. Dakle, ukoliko je uređaj bio bez napajanja i uključuje se, potrebno je uneti PIN bezbednostnog elementa, koji je u ovom slučaju 4 jedinice. I ulazimo u prvi interfejs, to je interfejs prodaja. Prodaja može biti ovde podeljena na 3 dela, odnosno na 3 načina. Prvi je unos preko numeričke tastature, drugi je najčešće kucani artikli. Dakle, na ovim plusićima možemo postaviti najčešće kucane artikle, kao što su ovih 6 postavljeni, i prikaz lista gde vidimo sve artikle u uređaju. Vratit ćemo se na prikaz unos. Prodaja se vrši na sledeći način. Kucamo šifru artikla, pa kažemo taster potvrdi, gde nam softver ispisuje naziv artikla, jediničnu cenu i količinu. Količinu možemo povećavati sa tasterima plus ili minus. Dakle, 2 komada ili 1 komad. I kažemo dodaj na račun. Taster ukupno, kao što vidite, uvećan je za 500 dinara, koliko je i iznos i cena ovog artikla. Pritiskom na njega ulazimo u račun pred štampanjem, koga, ako zadržimo taster štampa, naplaćujemo gotovinom. I račun će izaći. Na isti način bi vršili prodaju i više stavki na računu, kao na primjer ulazimo u račun, gde ovde možemo naplatiti ovaj račun gotovinom pritiskom na taster štampa ili pak neku od ovih stavki minusirati pritiskom na taster minus ispred naziva artikla, kao na primjer stavku 2, gde vidimo da je iznos međuzbira smanjen. Na taster tip plaćanja možemo odabrati neki od tipa plaćanja, kao što su keš, kartica, ček, vaučer, prenos na račun i tako dalje. Recimo, ja ću sada odabrati način plaćanja ček i ovaj račun naplatiti čekom. Prodaja iz prikaza najčešće prodavani artikli. Dakle, tu pritiskom na određeni artikl vidimo da je iznos već na međuzbiru. Ponavljamo tako i za ostale artikle. Koliko komada, 2 puta pritiskamo. Ulazimo naravno u račun. Ovde možemo minusirati i pak vratiti se na nulu. Ili recimo, ako otkucamo jedan artikal, potvrdimo ga, možemo ovde doći, izbrisati cenu i uneti neku novu cenu. Recimo. I reći ćemo dodaj na račun. Uđemo u račun. Ovde, naravno, biramo koji je to tip računa. Recimo, ovde možemo reći promet prodaja, da li je to predračun, kopija, obuka ili avans. Ja ću sad recimo izabrati avans, zadržati taster štampa i račun će izaći. U donjem delu ekrana vidimo još par drugih opcija. Recimo, druga po redu, ikonica sa ovim strelicama, nam pokazuje hronologiju svih izdatih računa u tom tekućem danu. Ako pritisnemo datum, dobit ćemo kalendar gde možemo birati dane i pogledati šta je u tom danu otkucano. Hronologija je sačinjena iz referentnog broja, koji je oblik prodaje bio, datum i vreme prodaje.
i naravno iznos tog računa koji je bio. Zašto nam je ovo bitno? Bitno nam je zbog same refundacije. Dakle, kao u ovom slučaju, ušli smo na dan 2.3., izabrali račun, račun možemo vidjeti i na displeju na ovakav način, ali ukoliko želimo da ovaj račun refundiramo, dakle da izvršimo ispravku računa koji smo već naplatili, kada dođemo na taj račun, pritisnemo taster štampač i ovde biramo opciju refundacija. Softver će nas još jednom pitati da li smo sigurni. Ako potvrdimo, na ovaj način ćemo izvršiti refundaciju, odnosno ispravku računa koja je definisana novim zakonom o e-fiskalizaciji. Dakle, sve račune koje smo izdali više ne možemo raditi ispravku pisanim putem, nego isključivo na ovakav način. Ili recimo, možemo ući u neki račun, pa reći izabrati refundaciju, pa reći izmeni račun. Kada bih ovdje imali više stavki, možemo refundirati samo drugu ili treću stavku sa računa, a ostale ostaviti. Dakle, moguća je refundacija polovičnog računa, a ne celog računa. Ikonica Home nam nudi izveštaje. Prvi je presek stanja, dakle to je stanje u toku dana. Pritiskom na printer, uređaj će nam oštampati trenutno stanje i pitati za reset blagajne. Dakle, kada završavate sa radom, naravno da ćete oštampati presek stanja i reći resetuj blagajnu da bi naredni dan počeo od nule. Kao drugi izveštaj je dnevni izveštaj koji obuhvata određene dane. Recimo, možemo zadati od 1. marta do današnjeg 6.3. i potvrditi. I njega također vidimo prvo u elektronskoj formi na displeju. Kada potvrdimo printer, on će izaći i naravno i njega resetovati. Presek po artiklima je također jedan koristan izveštaj gdje nam uređaj nudi mogućnost da za određeni dan dobijemo izveštaj za prodate artikle samo u tom danu. Recimo, od 6.3. do 6.3. ja ću to potvrditi i ovdje ćemo vidjeti artikle koji su samo danas prodati. Ovdje su opšte informacije o uređaju, da vidimo koji je to model. Na tasteru podešavanja, što je za korisnika bitno, a to je, tu se unose artikli, dakle, artikli pa ikonica izmeni, gde ovdje vidimo sve artikle. Na tasteru plus, ovdje unosimo artikle. Unesemo cenu. Broj 8 označava da je artikal pod rednim brojem 8, odnosno pod šifrom 8. I naravno na kraju je potrebno reći i poresku grupu tog artikla. I taj artikal je u bazi. Ove duple strelice nam označavaju da je uređaj na cloudu i da je moguće i bilo bi poželjno raditi povremeno sinhronizaciju. Dakle, da bazu koja je u uređaju sinhronizujemo sa cloudom, pa pritiskom na nju otvara se još jedan mali prozorčić gdje ćemo reći pošalji sve na server. Na ovaj način smo izvršili backup baze na cloudu. Hvala vam na pažnji.